U ramikoh projekta Kalamenje ruskого beogradskого konara stari i novi beogradski rusnaci, beogradjanje širšu javnost s rusnacami upoznali prez bešedu o istoriji i kulturnim skarbu. Bešedniki buli profesor dr. Joakim Striber, profesor dr. Janko Ramač i Michal Ramač. Cilj tej podії, že by sme rusku zajednicu predstavili na inšaký spôsob u odnošenju na toto, jak še inšak nacionalni menšini zadumuju i percipuju. Znači, že by sme predstavili rusnacoh prez naših intelektualcoh i naukovcoh, ktorí u dajakej našej, može biti, borbi za očuvanje kulturnog skarbu, dakus zanjecbani. I nie treba, že by boli, mi še všelijak naistce cešime u njih i u ih postignucoh i oni u stvari toti, ktorí nas širšej zajednici predstavljaju u dobrim švetlje. Po zakončenju prepodavanja prisutni postavljali pitanja prepodavačom, a potim še druženje predluželo kolo jedzenja, ktoré pririhtali domašnji. Obširnejše o tim stretnucu hodni se opatric na nedzelju u televizijnim magazinu.